Mubango wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi wa kuhe arimi tucui na mbembe cia kuhanda ni utateirwo ona thengia wa gikundi kimwe kia atongoria kuma Kiambu gukorwo makiregana naguo. Toto tucui ni muradi ni project yaku ni muthithu waku karia kagotoni kena ritwa ria kaunti wona wathie nako ndugatarure kagotoni uige. Akiaria ari thukuru-ini wa Kiambu Institute of Science and Technology, Minister wa uruti wa wira Moses Kuria augite Wamatangi ari mwerekera-ini uria mwega oho akimuria atheremie tabarira ino kuri arimi a ng'ombe cia iria na ngurwe matura-ini matiganite. I have heard makerere about giving out those dairy chicks and all that. Continue. Muendelee namna hiyo. Na mwende mtafute zingine hata za ng'ombe na nguruwe na everything. Why? Because if we sort out agriculture, we don't only sort out jobs, we sort out food, and most important, we sort out cost of living. Kuria na uria urari mugeni wa gitio hindi ya igongona riria riraragiriria mubango wa kioneki kia mwaka wa 2030 erite aria matarakenio ni tabarira ino ya urimi wa nguku mena wiathi wa kwambiriria tabarira ciao kiumbe. Reduce toxic politics. Mtu ambaye hataki mpeane hizo dairy chicks si alete za kweli apatie watu. Tuendelee namna hiyo. Asante. Ona kuri uguo tabarira ino ya Wamatangi ya kuheana tucui o mucie uria uri kaunti-ini iyo ni utungitio uregani ni amwe a atongoria kuma kaunti-ini ino. Amwe ao ari mutongoria wa aingi bunge-ini ya kibururi Kimani Ichung'wa hamwe na murunawe wa Thika Alice Ng'ang'a. Mwena-ini wake Kuria ni anyitiriire murugamo wa kunyita mbaru itua ria gavana Wamatangi guku akiuga ndagirirwo ni gutetio ni undu wa muoroto wa kuguna arimi na ikari a Kiambu. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muthoni wa Wanjohi.